بیاموز و بشنو ز هر دانشه، بیابی ز هر دانشه رامشه. درود به همه شما جمع علاقمندان برنامه‌های تلویزیونی سینما. شاد هستیم که ما باز روبروی هم هستیم در نشر نو برنامه میزان خیرات، در برنامه‌ای که سوال برای دریافتی کلمه پیشنهاد می‌گردد. یادآور می‌شویم دوستان عزیزمند، برنامه مذکور با مقصد ارجگذاری به تاریخ و فرهنگ زبان دولتی سینمای ملی، تقویت جهان معنوی جوانان و اینچنین بلند برداشتن ذوق آنها به کتاب و کتابخوانی و اینچنین دستگیری‌های پیوسته پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان منظور شما می‌گردد. چون همیشه در این میدان جوانانی با خواهش و ذوق می‌آیند و کوشش می‌کنند در این منبر دانش و مهارت خویش را در جستجوی کلمه‌ها بسنجند، امروز به برنامه ما آمدند یک گروه خواهشمندان از دانشگاه ملی تاجیکستان و باید یادآور شویم که طی چند برنامه دانشجویان این مؤسسه خیلی هم در این برنامه اشتراک فعال می‌ورزند و اشتراکچیان امروزه را نیز به شو برنامه ذهنی میزان خیرات خیر مقدم میگوییم. خوش آمدید و بیاید اکنون در آغاز برنامه چون عنعنه این برنامه کمی شناس میشویم، بخش ها رو معرفی میکنیم و پس آن ما میگذاریم به سوال ها. مرحمت، دسته رو کی معرفی میکند؟ سلام علیکم دوستان و تماشاچیان تلویزیون سینما و همچنین برنامه میزان خیرات. من ادیوف کامیجان هستم، دانشجوی دانشگاه ملی جمهوری تاجیکستان کورس دوم فاکولته آسیا و اروپا و یک قطار گلچین کرده از فاکولته های دانشگاه ملی در اینجا ما یک دسته شده حضور داریم و میخواهیم که دانشی خود را در این برنامه صیقل دهیم. امروز به قول شما بهترین ها را آورده تا یک بازی خیلی هم جالب رو، چون دیگر نشرهای قبلی برنامه که با اشتراک دانشجویان دانشگاه ملی خیلی هم جالب صورت گرفتند منظور تماشابینان گردانید. یادآور میشیم در موسم چهارم برنامه اینتלקتوالی میزان خیرات در دور اول ما جهت انتخاب نمودن 3 اشتراکچی 7 سوال پیشنهاد میکنیم. از 7 نفر شما هر کسی پیش دستی میکند با مقدار زیادی سوال ها انیخترش به 2 سوالی پاسخی درست پیشنهاد میگرداند. اشتراکچی دور دومی برنامه میشود. در دور دوم ما با نفران انتخاب شده 3 سوالی پیشنهاد میکنیم. در صورت نفر که نسبت دیگر همتایان با مقدار زیادی سوال ها پاسخ میگرداند به دور سیوم برنامه، یعنی به دور نهایی رو خط میگیرد و در دور نهایی ما با او 4 سوال پیشنهاد میکنیم و اگر تواند با 4 سوال دور نهایی پاسخی درست پیشنهاد گرداند در برابر به دست آوردن دیپلم، این چنین صاحب رو خط میگردند و میتوانند بروند در مرکز آموزشی محور 3 ماه تحصیل رایگان زبانهای خارجی و فنهای دقیق را از خود کنند و در برابر این جام برنامه میزان خیرات را که با خود مکافات پولی نیز دارد از آن خود بکنند. و یادآور میشیم تا به امروز این جام را کسی از خود نکرده است، یعنی رقابت دانشجویان پیوسته در اینجا شدید صورت میگیرد، ولی متاسفانه تا به امروز کسی آن را از آن خود نکرده است و باوری داریم امروز در میان شما نیز یک رقابت سالم به عمل می آید و شما بیش از پیش کوشش میکنید تا یک بازی جالب و رنگین را پیشنهاد کنید و همین جام را از آن خود کنید. با همه شما ما برار میخواهیم، فکر میکنم یک و یک شما میخواهید که در این برنامه باقی بمانید. برای این پیش از همه هوشمندی زیرکی خویش را به کار ببرید. مهمتر از همه سر سوال ها اندیشه جدی برانید، سراسیمه نشوید و پس آن خلاصه یگانه خویش را پیشنهاد کنید. همینطور تماشاچیان عزیزمند، دور اول شو برنامه ذهنی میزان خیرات برای انتخاب 3 اشتراکچی آغاز می شود. اکنون سوال اول را ما پیشنهاد میکنیم. عهد، شرط، قول و قرار کلمه از 6 حرف عبارت است. مجازاً گرو، رهن، نام یکی از سلسله فیلم های وطنی. عهد، شرط، قول و قرار بوده است. شما با کسی عهد میکنید، قول میبندید و مجازاً این گرو بوده است و خیر. و باز نام یکی از سلسله فیلم های وطنی است که به واسطه توسط تلویزیون سینما پخش گشته است. این سلسله فیلم این 3 سال سوخت سینما. مرحمت،
کی گزینه یا واریانت های خودش را دارد؟ پیمان باشد. پیمان گفتند اینجا. قول و قرار را پیمان میگویند؟ میگفتند میگویند. مرا با تو امروز پیمان یک است. بگویم که گفتار من اندک است. ما با افتخارشان کف میکنیم. حقیقتا این کلمه پیمان بود. سوال نوبتی پیشنهاد می شود. پوستی که با عملهای مخصوص برای ساختن چیزها تیار میکنند. کلمه از 4 حرف عبارت است. پوستی آش داده شده حیوانات، پوستی بدن انسان و یا حیوان. چرم. چرم گفتند اینجا. پوستی آش داده شده حیوانات را چرم میگویند. بپوشی تن را به چرم پلنگ که جوشن نبود آنگهاین جنگ. ما با افتخارشان کف میکنیم برای خطای کلمه چرم بود. سوال نوبتی. بانگ و فریاد، شور و فیغان کلمه از 5 حرف عبارت است. هیجان، آشوب، فتنه، بانگ و خروش و صوفیان. غوغا باشد. غوغا میگویند. 100,000 دل به غوغا برده ای شهر پرشور است از غوغای تو. بله خوشیانم. اشتراکیان ما خیلی فعال هستند. سوال دیگر. بیخبری، فراموشی، غافلی کلمه از 6 حرف عبارت است. بی‌پروایی، نادانی، جهالت، بیخبر بودن، غافل ماندن. از بیخبری کسی استفاده کردن را چی میگویند؟ فراموش. فراموش گفتند. متاسفانه شما از بیخبری کسی استفاده میبرید. او در چی مانده است؟ غافل است. ناگهان. ناگهان میگویند. خیر. غفلت. آور برون زگوشت این پنبه های غفلت. در درس نکته سنجان در کام زبان را حیف خودشان کف میکنیم. واقعا این کلمه غفلت بود. ما یک اشتراکچی را علاقه انتخاب کردیم و اکنون در برابر یک جوان پسر میسازد باز 2 اشتراکچی دیگر را انتخاب کنیم. و اکنون شما دیگر امکان ندارید که با سوالهای بعدی جواب بدهید. باید با دیگر همکورسان امکانیت بدهید. سوال چنین است. چشم، دیده، بصر، چشمه، سرچشمه کلمه از 3 حرف عبارت است. نام حرف 21 الفبای عربی تاجیکی در حساب جمل و ابجد به 70 برابر است. اگر با اون پسوندی اک علاوه نمویم آلات شیشگینه که برای خوب دیدن و محافظت این عضو انسان استفاده میبرند. عین گفتن. ای سوادی قلمت عین سعادت را نور، طول خطی تو بود روشنی دیده ای هور. ما با افتخارشون بکنم کف میخوبیم. مقابل سخت کلمه از 4 حرف عبارت است. نازک تنوک، ملایم طبیعت، گبدرا، آهسته سوست، پست، کم کم را چی میگویم؟ نرم. نرم گفتند. عشق کاری نازکان و نرم نیست. عشق کاری پهلوان است. ای پسر. بله. بخیانم. این کلمه نرم بود. بینوا، قشاق، فقیر، گدو کلمه از 6 حرف عبارت است. قلندر، زاهد، زاهد گوشه‌نشین را چی میگویند؟ کیها بیشتر گوشه‌نشینی میکنند؟ درویش است. شاه سیدم گر به تماشا رود، خیرمن درویش به یغما رود. بله این کلمه درویش بود. آخر 3 گل دختر در این برنامه با یک سوالی جواب درست پیشنهاد گردانیدند. اکنون ما یک سوالی دیگر رو در میان انا همین 3 گل دختر پیشنهاد میکنیم تا از میان آنها یکی رو انتخاب کنیم تا در دور دوم با 2 جوان پسر رقابت بکنند. هر چیزی خمیده نیم دایره کلمه از 5 حرف عبارت است. خمی ابرو، طاق ابرو، در اخترشناسی برج قوس، گل ستاره قوس. سلاح قدیمی تیراندازی چوبی خمیده ای که 2 نوک آن را با زه ترنگ کشیده میبندند و با واسطه آن تیر را سر میدهند. کمان گفتن اینجا. همت پیران کشاید کارهای سخت را، رهنه در کارا کند تیری کمانی
садманӣ. бале ин тавр мо як гул духтарро низ интихоб кардем. ба ҳамаи шумо ҷиҳати иштироки фаъолона дар шоу барномаи зеҳнии мизони хират изҳори сипос мекунем. воқеан ҳам имрӯз иштироки ҳамаи шумо дар ин барнома хеле ҳам ҷолибу диданӣ буд, вале чӣ кунем, чун қоидаи ин барнома мебояд мо 3 нафарро фақат интихоб кунем. ба ҳамин хотир шумо дилозурда нашавед. ин барнома аст, боз дар нашрҳои баъдии барнома меояд ва донишу маҳорати хешро дар ин ҷо нишон медиҳед. ба ҳаматон изҳори сипос мекунем ва омадан то ба ин ҷо аллакай шумо ғолиб ҳастед ва фикр накунед ки шумо дар ин барнома мағлуб шудед. шумо бо сари баланд метавонед барномаи моро тарк кунед. хуш омадед. тамошобинони иззатманд, ҳамин тавр мо омадем ба даври дуюми шоу барномаи зеҳнии мизони хират ва ҳамин тавр аз миёни 7 иштирокчие ки дар ин майдон як рақобати хеле ҳам ҷолиб доштанд, 3 иштирокчиеро ки нисбати дигар ҳамтоён бозии хубтар ва ба 2 саволи посухи дуруст пешниҳод гардониданд интихоб намудем. акнун фурсате ҳаст ки бо онҳо шинос шавем. мо то ҷои бо сарбони даста дар даври аввал шинос шудем ва акнун дар бораи фаъолияти имрӯзаи донишҷӯӣ мехоҳем пурратар маълумот бигирем. марҳамат. ман идиев комилҷон, донишҷӯи миллии ҷумҳурии тоҷикистон, курси дуюм, факултети форси англисӣ таҳсил мекунам. яъне аллакай маҳорати шумо дар азхуд кардани забонҳои хориҷӣ хеле ҳам хуб аст. бале аз хурдӣ мехостед то дар ҳамин ришта таҳсил бикунед. бале бале бо иштирокчии дигар шинос мешавем. марҳамат. ман абдуллоева шаҳноза, донишҷӯи курси сеюми донишгоҳи миллии тоҷикистон, факултети физика мебошам. яъне шумо дар факултаи физика таҳсил мекунед ва 20 солаи омӯзиши рушди фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф эълон гардидан чӣ таконе шуд барои шумо ҷавонони бевосита ҳамин бахш ки шумо дар ҳамин ришта таҳсил мекунед ва акнун фаъолияти шумо имрӯз чӣ гуна аст? аз хурдсолиам ман ба ин ихтисос шавқманд будам. ба ҳодисаҳои табиӣ бисёр. бале, мехостам ки дар ҳамин чи ихтисос таҳсил кунам. баъд дар ҳамин тавассути маркази миллии тестӣ дар ҳамин ҷо дохил шудам. бисёр хуб. ва бо иштирокчии дигар шинос мешавем. марҳамат. ман барот фалишер, донишҷӯи донишгоҳи миллии тоҷикистон. дар бахши сеюм таҳсил мекунед. бале алишер, шаҳноза ва комилҷон воқеан 3 иштирокчие ки дар даври аввал бисёр бозии хуб доштанд ва мо боварӣ дорем ки акнун дар даври дуюм низ тамошобинони мо дар миёни ин 3 иштирокчӣ як рақобати солим, як бозии хеле ҳам ҷолибро дидан хоҳанд кард. ба ҳамин хотир боварӣ дорем ки дар даври дуюм низ шумо боварии мухлисони телевизиони синаморо аз даст намедиҳед ва новобаста ба он ки ҳамкурсон ҳастед рақобати ҷиддӣ мекунед. дар даври дуюм ба ҳар яки шумо 3 саволи пешниҳод мегардад ва ҳамчунин шумо ҷиҳати фикр кардан ба ҳар як савол 10 сонияи вақт дар ихтиёр доред. фикр кунед, саросема нашавед ва пас он ҷавобҳои хешро пешниҳод кунед то иштирокчии ягона дар даври сеюм бошед. саволи аввалро мо аз кӣ оғоз кунем? кӣ мехоҳад иштирокчии аввал бошад? алишер. китоби кам, андак, маҷозан камтарин, хоксортарин калима аз 5 ҳарф иборат аст. пинҳонгоҳе ки дар он ба қасди ҳуҷум ё дастгир кардани душман ё сайд паноҳ шуда мешинанд. шинак гирифтанро низ мегуфтаанд боз. ин кадом калима будааст алишер? барои фикр кардан, барои андешаҳоятонро сарҷам намудан мо ба шумо 10 сония вақт медиҳем. нишон, яъне ҷавоб ягона нишон аст. яъне пинҳонгоҳро чӣ мегӯянд? нишон. нишон мегӯянд. охир инак туро талиаи меҳр аст дар камин, эй он ки хуфта дар варақи гул шабнамӣ. камингоҳ мегӯянд ку ҷое ки паноҳ мешаванд ва шумо омадани сайдро мебинед. аввал ҷоятонро устувор мекунед, аввал камин мекардед, баъд нишон мегирифтед. савол чунин аст шаҳноза боно?
кушокушӣ куштори ҳамагонӣ несту нобуд кардан калима аз се ҳарф иборат аст. моддаи сиёҳранге ки вақти полудани нафт таҳнишин шуда мемонад ва он аз ҷумла дар мумфарш кардани роҳҳо ба кор меравад. қатрони нафт онро барои муолиҷаи ҷароҳати уштурҳо истифода мекунанд. ба дарзи киштӣ мемоланд то ба киштӣ об надарояд. ранги сиёҳ маҷозан сиёҳ, кӯҳи пастаки сангрезадор, баландӣ, пушта, адир, теппаро низ мегуфтанд. қатрони нафт онро барои муолиҷаи ҷароҳати уштур ба кор мебурданд. ба дарзи киштӣ мемолиданд то ба киштӣ об надарояд. барои фикр намудан дар ихтиёр 10 сония вақт доред. вақт рафт. вақт ба анҷом расид шаҳноза буно чӣ мегуфтанд? баландӣ, теппа, пушта, адир. боз як калимаи дигар мемонад. аммо онро чӣ мегӯянд? ҷавоб ҳаст ё не? ҷавоб надорем. ҷавоб надорем. яъне ҷавоб нест. ҳамин хел. чунома барӯ хонд Фаррух Дабир, рухи Шоҳ Ковус шуд ҳамчу қир. несту нобуд карданд, қир шуданд мегӯянд. ҳамин гапро фаҳмидед? як лашкари як давлат қир шуд мегӯянд. михела баланди пушта адирро дар болои қир фаҳмидед боре. акнун дигар маъниҳояшро дар хотир мегиред. мо гуфтем сиёҳ, кӯҳи пастаки сангрезадор. хулоса чанд маъниҳое ки буд мо боло зикр кардем ва албатта ин маъниҳоро шумо дар хотир мегиред. саволи навбатӣ пешниҳод мешавад ба Комилҷон. қисми сахти пеши кӯлоҳ кепка калима аз 5 ҳарф иборат аст. сурудхонии бадеҳамонанди ду касаро чӣ мегӯянд? бадеҳамонанд аст охир. масалан як сурудхонӣ аст ки дар миёни ду нафар аст. мисли бадеҳа аст. ҳам шумо мехонед, ҳам Шаҳноза мехонад. анамонро чӣ мегӯянд? савол фаҳмо аст, аз вақт истифода мебаред ё ҷавоб ҳаст? аз вақт истифода мебарам. барои фикр кардан 10 сония вақт дар ихтиёр доред. вақт рафт. қолаб. ҷавоб қолаб. дигар тағйир намедиҳем амхел? не. мутаассифона ин калимаи лапар буд. боре фаҳмида будед ин калимаро? нафаҳмида будам мегӯям. ҳеҷ гап не. саволи навбатии акнун боз пешниҳод мешавад ба Алишер. савол чунин аст. чӯбдасти саркаш ки бо он туби чӯбиро мезананд. калима аз 6 ҳарф иборат аст. чӯбе ки бо он нақора дуҳул мезананд. чӯбдасти дуҳулнавозӣ ва нақоразанӣ. киноя аз зулфи хамида. ҳар гуна чӯбдасти саркач ва хамида номи яке аз оҳангҳои мусиқӣ. ҳам номи чӯбдаст будааст, ҳам гуфтем киноя аз зулфи хамида аст ва ҳам номи яке аз оҳангҳои мусиқӣ аст. онро чӣ мегӯянд? агар савол фаҳмо бошад, пас барои фикр кардан дар ихтиёр 10 сония вақт доред. вақт рафт. чӯбдасти саркаҷ аст гуфтем. мичгон охир. ҷавоб ягона мичгон аст. дигар мо тағйир намедиҳем. бале. эй ки бар маҳ каши аз анбари соро чавгон.
مضطرب حال مگردان من سرگردان را. چوبی سرکش گفته ایستاده، چوب دستی سرکش که با اون چوبی گوی را میزنند. و زلفی خمیده من زلفی چوگان تو میگن. باز هم یکی از آهنگ‌های موسیقی بوده است. هیچ گپ نه. اون که با کسان با نظری بدخواهانه مینگرد. کلمه از 6 حرف عبارت است. اون که با هر رویداد زندگی و با آینده با نظری بد و ناامیدی مینگرد و دنیا را پر از بدبختی یعنی یأس میداند. همین گونه نظری بد داشته است به زندگی و به آینده. دنیا را از دنیا رنجیده است. دنیا را پر از بدبختی میداند. آن را کی میگویم؟ در اختیار 10 ثانیه وقت دارید تا اینکه فکر کنید. وقت رفت. وقت به انجام رسید. شهناز زبان‌ها چی میگفتند این کلمه رو؟ به آداب. به آداب میگویند همین نفر رو؟ نه، جواب یگانه ندارم میگویم. یکی آن که در نفس خودبین مباش، دیگر آن که در جمع بدبین مباش. کلمه بدبین است. ما گفتیم با آینده با نظری بدخواهانه مینگرد. بدبین میشود. تمام. سوال نوبتی پیشنهاد میشود با کامل جان. مال و دولتی که بعد مردن کسی با اولاد و خانواده اش باقی میماند. میراث کلمه از 3 حرف عبارت است. زن شویناک مرد زندار را نیز میگفتند. ایرث. جواب یگانه همین است. دیگر واریانت ها نیست. چه خیلی ایرث با فکر شما؟ ایرث ماندگی از 3 حرف باشد. ایرث. تمام همین گزینه را قبول کنیم یا شما از وقت استفاده میبرید؟ حق باشد. حق و ایرث. کدام را یگانه انتخاب میکنیم آخر؟ 10 ثانیه وقت میدادید. برای فکر کردن 10 ثانیه وقت در اختیار دارید. وقت رفت. حق. جواب یگانه من حق. یعنی شما حق رو انتخاب میکنید. همین خیلی. نه ایرث رو. ایرث. نشید حق. بعد حق چی میشه؟ شاید حق باشه. جواب یگانه ایرث. جواب یگانه ایرث. درست باشد یا نه ایرث. پس ما با جرأتشون کف میکنیم. واقعا همین کلمه ایرث بود آخر. واقعا وقتی به خود باوری دارید باید با جواب خویش ایستادگی نماید. همین است این بازی. رنج، مشقت، مهنت کلمه از 6 حرف عبارت است. اذیت، آزار، عذاب، تشویش، درد سر، تشویش دادن، رنج بردن، مهنتی بیفایده کردن، در گفتگویی بلا، زیان، ضرر که گویا از دیو و جین میرسد. مهنت، مشقت، رنج، آزار، عذاب، تشویش، درد سر، مهنتی بیفایده کردن را نیز استفاده میکرده است. برای فکر کردن شما 10 ثانیه وقت در اختیار دارید. وقت رفت. جواب ندارم. رنج، مشقت، مهنت رو چی میگویند؟ جواب نیست؟ نه جواب نیست میگویند آخر. مکن ز غصه شکایت که در طریق ادب به راحت نرسید آن که زحمت نکشید. ما گفتیم مهنت، رنج، مشقت، عذاب. افزودن، زیاد کردن، افزایش، افزونی کلمه است. 5 حرف عبارت است.
илова кардан, зам кардан, зиёд кардан дар забоншиносӣ қисми калима ки муайяншавандаро бо муайянкунанда мепайвандад. афзудан, зиёд карданро боз чӣ мегӯянд? мо барои фикр кардани шумо 10 сония вақт медиҳем, то ҳама андешаҳоятон сарҷамъ шаванд. Вақт рафт. афзун боша. афзун мо гуфтем. Не бисёр. 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 мо гуфтем баъд маънои дигари ин калима гуфтем дар Якҷоя. забоншиносӣ қисми калима аст ки муайяншавандаро бо муайянкунанда мепайвандад. Бисёр. шумо стипендия мегиред? Ё. акнун масалан дар соли навбатӣ ба ҳамон маблағи шумо як миқдор маблағи дигар зам мешавад, Ҷамъ. афзун мешавад. онро боз чӣ мегӯянд? Илова мешавад. шумо бисёр наздик омадед. Изофа. илова, изофа, боз чӣ? ҳамин аст гузинаҳои ягона. Бисёр. Бисёр. хуб акнун кадомеро ягона интихоб мекунем? Илова. иловаро гуфтанд. ба қадди ту зебо набуд сара ба нисбат, бо рӯи ту некӯ набуд маҳ ба изофат. изофа буд охири ин калима. ҳеҷ гап не. саволи навбатӣ пешниҳод мешавад. боз ба Комилҷон савол чунин аст. зарфи чармини обкашӣ аз чоҳ, сатил калима аз 4 ҳарф иборат аст. дар ахтаршиносӣ номи бурҷи 11 фалак буда аз ин бурҷ гузаштани офтоб мутобиқи моҳи январ аст. агар ин савол ё ба Шаҳноза ё ба Алишер мебуд, чун ихтисоси онҳо бевосита физика астрономия аст, шояд ҷавоб медоданд. бале зарфи чармини обкашӣ аз чоҳ сатил гуфтем. калима аз 4 ҳарф иборат аст. маънии аввали ин калима ва маънии дигараш номи бурҷи 11 фалак буда аз ин бурҷ гузаштани офтоб мутобиқи моҳи январ аст. 10 сония вақт дар ихтиёр доред то ин ки фикр кунед. ҷавоби ягона ҳамин бурҷи 11 фалакро далв мегӯянд. бале. мо ба ифтихора шумо таҳмид. дар ҳақиқат ҳамин калимаи далв буд. ҳамин тавр тамошобинони иззатманд, даври дуюми шоу барномаи зеҳнии мизони хират ба анҷом расид. нисбати ду иштирокчии мо Комилҷон пешдастӣ карданд ва тавонистанд ба 2 саволи даври дуюми барномаи интеллектуалии мизони хират посухи дуруст пешниҳод гардонанд ва ҳамин тавр Комилҷон иштирокчии даври ниҳоии шоу барномаи зеҳнии мизони хират мегарданд. ҳам ба Алишер ва ҳам ба Шаҳноза ҷиҳати иштироки фаъолона дар шоу барномаи зеҳнии мизони хират изҳори сипос мекунем ва аз ҷониби муассисаи давлатии телевизиони синамо раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Душанбе ба шумо сипосномаҳо ва инчунин китобҳои хонданӣ тақдим мегардад. Шаҳноза ва Алишер, воқеан бозии имрӯзаи шумо хеле ҳам ҷолиб буд. шумо худатонро нисбати Комилҷон кам надонед, барои он ки шумо низ тавонистед дар ин барнома андешаҳои хешро, пешниҳодҳои хешро ва муҳимтар аз ҳама дақиқназарии хешро дар ҷустуҷӯи калимаҳо истифода бубаред. ба ҳамин хотир акнун мехостам андешаҳои хешро ҷиҳати ҷараёни имрӯзаи барнома бифаҳмем. яъне ба фикри шумо бозии имрӯзаи мо чӣ гуна буд? марҳамат. ба фикри ман бозии имрӯзаи мо хеле шавқовар гузашт. ман хеле шудам ки дар ин барнома иштирок кардам ва ҳеҷ роҳафтода нестам ки дар ин барнома мағлуб шудам. не ки баръакс бар худам ҳамин як чизҳоеро гирифтам ки ман намедонистам онҳоро.
باز میخواهم که در این برنامه اشتراک نمایم در آینده. албатта мо боварӣ дорем ки боз шумо бо ҳамроҳии алишер дар дигар нашрҳои баъдии барнома албатта ки меояд. алишер чӣ мегӯянд? хеле наздик буданд, чандин вариантҳо пешниҳод карданд то ҷавобҳои дурустро пешниҳод гардонанд, вале боз аз вариантҳои худашон рӯй мегардонданд. чаро ин гуна буд алишер? بازی امروزه ما خیلی شوق‌آور گذشت. бале ва комилҷон дар ин ҷо ғолиб омаданд. шумо дар даври навбатӣ ба комилҷон чӣ маъно доред? чӣ гуфтанӣ доред? گمان داریم که جای یکم بگیریم. бале мо ҳам ба шумо ва ҳам ба Шаҳноза Боно изҳори сипос мекунем, чунки имрӯз омадед бо ҳузуратон барномаи моро хеле ҳам ҷолибу рангин кардед ва мо ба натиҷаи ҳамкориҳои минбаъда итминон дорем. бори дигар хуш омадед. метавонед бо сарбаландӣ барномаи моро тарк кунед. тамошобинони иззатманд, шумо даври сеюми шоу барномаи интеллектуалии мизони хиратро тамошо мекунед. ҳамин тавр комилҷон омаданд то ба даври ниҳоии барнома ва акнун дар ин давр месазад мо ба комилҷон 4 савол пешниҳод кунем. дар сурати ғолиб омадан бори дигар ёдовар мешем диплом аз ҷониби раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Душанбе, инчунин роҳхат мегиранд ба маркази омӯзишии Меҳвар ва дар он ҷо муддати 3 моҳ таҳсили ройгон забонҳои хориҷӣ ва фанҳои дақиқро аз худ мекунанд. ҳамчунин романи яке аз нависандаҳои машҳури ҷаҳони се шоҳкор Луиҷи Пиранделлоро аз худ мекунанд ва ҳамчунин ҷоми барномаи мизони хиратро ки то ба имрӯз касе ба даст наовардааст. дар сурати посух гардонидан ба 4 саволи барномаи мо ан ҳамин ҷоизаҳо аз они комилҷон мешаванд. савол чунин аст комилҷон: хунукии сахт калима аз 8 ҳарф иборат аст. сармои шиддатнокро чӣ мегӯянд? дар ихтиёр 10 сония вақт доред. вақт рафт. мутаассифона ба ин савол посух нест. ҷавоб нест. нашояд равад хома дар ҷӯи шир ва ё бишканад дар дили замҳарир. фаҳмида будед ин калимаро? замҳарир нафаҳмида будем мегӯянд. ҳеҷ гап не. саволи дигар: олати фалохомонанд ки онро бар сари чӯбе ҷойгир карда сангҳои калон ва ё гулӯлаҳои оташро ба тарафи қалъаи душман меандохтанд. калима аз 8 ҳарф иборат аст. 10 сония вақт дар ихтиёр доред то ин ки фикр кунед. вақт рафт. вақт аллакай ба анҷом расидааст. ҷавоб дорем? не. ҷавоб нест. не. чунон зад ба ӯ кӯҳан манҷаниқ ки шуд кӯҳ дар оби дарё ғариқ. гуфтааст низомӣ. манҷаниқ мегуфтанд ин калимаро. шикор шикор кардан калима аз 6 ҳарф иборат аст. ҷонвари саҳроӣ, ҳайвони шикоршаванда монанди оҳу, гавазн, шикоргоҳ, маҳалли шикорро чӣ мегӯянд? номи ҳайвон аст? бале. калима аз 6 ҳарф иборат аст. боз шикоргоҳро мегуфтанд, маҳалли шикорро шикор кардан. нахчир. нахчир. даду мурғу нахчир гашта гурӯҳ диловар шавад марди пархошҷӯй. ба ифтихорашон каф мекунем. воқеан ин калимаи нахчир буд. саволи навбатӣ: зуҳра калима аз 5 ҳарф иборат аст. бархезанда ба сӯи душман бохи ободу мушаҷҷар зеборо боз чӣ мегӯянд? номи сайёраи зуҳра аст. боз ҳамин калима зуҳал. зуҳал. бале. ҷавоб ягона зуҳал аст. бале. ноҳид чун уқоби туро дид рӯзи сайд гуфто дуруст ҳорут аз банд раста шуд. ин калимаи ноҳид буд. ҳамин тавр дӯстони иззатманд, даври сеюми шоу барномаи интеллектуалии мизони хират низ ба анҷом расид. комилҷон
бо истифода аз донишу маҳораташон хеле ҳам бозии хуб дар ин майдон доштанд, тавонистанд вариантҳои гуногун гузинаҳои хешро пешниҳод кунанд. Вале чӣ кунем, ин бозӣ аст, рақобат аст. Ва акнун Комилҷон дар нашрҳои баъдии барнома низ боз ба хотири ба даст овардани рохат ва инчунин ҷоми барномаи Мизони Хират бо ҳайати дигар бачаҳо меояд. Ва акнун дар нашри имрӯзаи барномаи Мизони Хират мо ба Комилҷон аз ҷониби раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Душанбе диплом ва аз ҷониби муассисаи давлатии телевизиони синамо рамани яке аз нависандаҳои машҳури ҷаҳонӣ Луиҷи Паранделиро тақдим мекунем ва боварӣ дорем, ки ин китоб барои тақвияти ҷаҳони маънавии шумо мусоидат хоҳад кард. Комилҷон ҳамин тавр омадед ба даври ниҳоӣ дар баробари 6 нафар истодагарӣ намудед ва ғолиби комили барнома шудед. Ва акнун чӣ гуна андешава аст роҷи ба бозии имрӯза? Марамат. ман хеле аз ин барнома хушҳолам барои омадан ва барои ишғоли якум шудан ва боз калимаҳое ки намедонистам бори дигар мақсад онҳоро фаҳмидам, аз они худ кардам ва дар барномаҳои дигар низ шояд ба ман мақсад имкон медиҳад ва дар дигар ҷоҳое ки ман ин калимаҳоро истифода барам. бале, яъне муҳимтар аз ҳама дар ин ҷо касе аз касе беҳтару бартар нест. Муҳим аз ҳама мо даври ҳам меоем ва чанд лаҳзаи дониши хешро дар сканворди телевизионӣ месанҷем. Мақсади барномаи мо ҳамин аст ва имрӯз донишу маҳорати шумо дар ин барнома ба таври бояду шояд хеле ҳам хуб зоҳир шуд. барои омаданҳоятон бори дигар изҳори сипос мекунем. хушомадед. ва акнун бинандаҳои азиз, ҳамин тавр мо омадем ба саволи тамошобин. савол чунин аст: суханони бесару бун, даъвоҳои беасос, ҳазён калима аз 5 ҳарф иборат аст лофу газофи суфиён дар бораи каромати худ. нафароне ки аввалин мешаванд ва ҷавоби саволро ба муассисаи давлатии телевизиони синамо тариқи телефонҳое ки айни замон дар экранҳои шумо намудор аст пешниҳод мекунанд, онҳоро тӯҳфа интизор аст. дар ҳамин ҷо барномаи мо ба поён мерасад. ба якояки шумо сиҳатмандӣ ва сарбаландӣ бардавомро дар рӯзгор таманно дорем. то дидори нав, хайр.